Jadi di ako kalau sinabi nek pasalaman naman sa kondisyon tuloy si pamana tubos namin wayang bison wayang imapuman. Tugla raja sidurus guru ben naro ni papanon ala ning medyo itu. Pagdala ni puman namin bison pasatay ma siyang maturanta na mamasok-masok kita sa luna. Iyak ka puman Toga dari situ open nuai permusik kami di pasaran mga nawawan sa pasaran namin. Baik dah mama. Nawawan si Odi.